Bafowethu sanibona emakhaya sanibona babukeli be-MNTV nibengela lapha uDumangeze inkosi abefundisi bafowethu angihambi ngedwa ke bafowethu ngihamba lapha nenkabendala uMthobabayo emfoka baba angibingelela hayi ushejweni nami ngiyabingelela emakhaya ngibingelela nakuwena mfowethu yebo mfowethu cha mfowethu uDumangeze lo mfowethu inkosi abefundisi indoda mfowethu eshaya ingoma enenkosi phakathi Mthobabayo mfowethu ngizwile mfowethu uthiwa khona umsebenzi wakho ozophuma nge-15 zika April ya kunjalo mfowethu ubathembisana abantu emakhaya amanoni into engibathembisana amanoni nje kuphela kusuka ku1 kuyeze kuyoba ku14 amanoni kuphela mfowethu uqonda ukuthi mfowethu kulahleka iremote mfowethu iveli ilahleke futhi akuna next ke ngaphezulu hayi akuna next hayi mfowethu umamela umsebenzi uthi hayi awudlulisa angiyizwa leyo yakulelandelayo hayi anginayo ke leyo nto angiyenzi futhi nokuyenza manje wenkabi yami lapha ngiyayibuza lapha engiyinkosi abefundisi yabona amagama wonke akhona mfowethu anemsuka yawo yabona kungabe mfowethu lakhe igama njengomthobabayo ngoba mfowethu uma ngubheka mfowethu uMthobabayo ebese ngibheka wena mfowethu unebala elingabayo ngoba masikhuluma ngamada anebala elibabayo mhlambe amadlambe njengoThina uyabona ngifanele negama leli likaMthobabayo ngoba nebala lakhe vele liyababa manje mfowethu ake mfowethu ungichaze ukuthi leli gama likaMthobabayo lavela kanjani ngoba ayikhona igama likaMthobabayo igama nje elivele ngokuthi ma umuntu wenza kahle ekwenzini kwakho kahle kuba khona la ubanyama nambana kwabanye abantu ilali vele khona igama likaMthobabayo ukuthi entweni enhle oyenzayo kuba khona abanye baba against lento yenzile okushunje mfowethu ngingasho ngithi igama likaMthobabayo licishe lifane negama likaDumangeze ngoba leli gama lami elikaDumangeze mfowethu nami ngalithola ngoba emhlabeni mfowethu ngenze into eziningi ezinhle angidumanga ngazo kodwa make wenza iphutha elincane uvela udume ngalo ya kunjalo ngoba ngithi mina nje ngumthobabayo ngimile futhi lapha ngijiki ngiyohlezi ngibaba kwabanye laba umuntu mangabe ngakholelwa entweni engiyenza enhle vele entweni azayikhuluma ngami komunye umuntu yiyo ke le eyenza ukuthi ngihlezi ngiumuntu ongathandeki kwabanye athandeke kwabanye ngoba nomthima ubaba umthi uphuza umuntu ngoba eselele phansi kuthiwa uzovuka uma ungawuphuza bese awuphuze ngoba mfowethu uyabona umuthi omnandi ngomkhohlane kuphela emithi yababa mfowethu cha khawula kithi mina nje engakusho kuwe mfowethu ungubhuti kimi omdala nangomculo kodwa indlela mfowethu ongamukele ngayo mfowethu ayi mfowethu ayijwayelekile noma inqabile kubafowethu ukuthi singathi sikwi competition eyodwa kodwa ukwazi ukuthi ungamukele mfowethu nasemsebenzini yakho osuke uyenza uyakhona mfowethu ukuthi ungibize futhi ungisize lokho mfowethu ngini mfowethu uNkulunkulu mfowethu angathi angakwenzela kuhle kana wethu ayike lapho ngiyabonga futhi nami kona ngisuke ngiyenzele wena ngisuke ngiyenzela nami ohamba nawe okulethe kumina ngoba ngeke uze wazi bakulento esiyenzayo enzima kakhulu kuba ngeke uze wazi ba uyophunyeza obani ekuphumeza kuphi manje kwa noma ubani mayefika ethi umuntu ngicela ukusebenza nawe mawuvule izandla into ayishort nje ungathi ungaqhubekela phambili ngeke uze wazi balolo gama mhlambe ngafike liphile lithola indlu kuwena lakhe bese uqhubekele phambili cha mfowethu sesiphuma mfowethu MNTV mfowethu angifuni mfowethu ukuvela ngaphandle ingane zabantu osisi uyabona Mthobabayo mfowethu kungabe umi kanjani kulezo kuganwa uganwa nini ngoba umdala khona impela usukhulile uganwa nini ayisemide phela hayi okuganwa into esendleleni mfowethu manje inkinga angifuni umntana omuntu azokhompyutha nomsebenzi wami engiwuphushayo ongaka ngiphumezi nawo kahle ngoba
angeke uze uthenga ibrain umuthi uthi uyikhokhela ngala ekwashweni ngapha ufuna ukulobola umntana omuntu khona la kuzosala khona okunye ukwazi ukwenza konke mfowethu uqonda ukuthi ama CV awami ngoba usuqashile kuphela nje akwaphelelisi izinto zakhona ukuqasha ngiqashile iregister kodwa ke kusele kancane ungama-piece job sengingafika kuzobheka komshosha abaphela bengithetha nabo mshefane mhlawumbe bangathi bazobheka kubona mhlawumbe uma kusaqasheka cha mfowethu asibonge mfowethu ngibonja kakhulu mfowethu ukuba nawe siyacela bafowethu emakhaya bafowethu eningakhohlwa ukusubscribe bafowethu konke bafowethu enikwenzayo emakhaya eniphephe eningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyanithanda nami njengenkosi abefundisi ayikho ke inkosi yabefundisi khona yimi ngedwa ngoba ngisho umbhoro uyazi ukuthi yimini inkosi yakhe ngisho ubushiri ngoba nje ahamba uyazi ukuthi yimini inkosi yakhe mfowethu ehena futhi uma ephika lokho mfowethu emaneze ikhale ikhaleke nawe futhi ekhaya ungakhohlwa ukuthi lo mfundisi othi umfundisi wakho awayibona inkosi yakhe nandi inkosi yakhe siyilethile namhlanje ukuthi ubone inkosi yomfundisi wakho lapha ekhaya ukuthi imali ke kuchomele engafuni ukukuthandazela ma ufuna ukuthi akuthandazele nandi inkosi yakho uzombika la kuyona yona izokhuluma nayo idile nayo kuphela mfowethu asihamba mfowethu hayi mfowethu seseme asihamba seseme